Tinteng angin pun padehan mesurut, megulung balut musim bang. Islam benta di Aceh benta ber, tetap ne ikut ulama, ne sayang ne cinta ulama, ne jaga belegop jacuca ulama, ne jaga. Iman lam tubuh behase dia ya bentat nehara kedonya, dilaweng kalahi pengikut Ahok yang haratna ulama, ne sayang ne cinta ulama, ne jaga belegop jacuca ulama, ne jaga. Sayang kebitan sayang menyo Islam karam, hancur peradaban umat manusia, hanale putahirun atbala batuhan, karena kewajiban yang tanya lupa, besaban hati Quran mati ulama nejaga, besaban pikir Quran mati Islam nejaga.